opet sa prednjom i sa zadnjom. Malo pre sam dao samo na prednju, na ovu prošlu tehniku, na ovu drugu mogu i na zadnju. Vidi ovo, ja blokiram isto tu, isto da spuštam nazad, ulazim na stranu, tu, nameštam. Isto kao i sa ne prednjom. Poenta je da ja sa ovom promenom tu dobijem na korišćenju više mase tela nego da ga udari samo odavde. Jasno? Tehnika s nogom, ista priča, sve, samo ide malo više na dole. Znači kad sam radio udarac rukom, išao sam više u rotaciju, prenos težine na prednju nogu frontalno. Sad radim više rotacije na bok, zato što mi treba udarac nogom. Rok, pa, ili rok, pa. Ove kikove udaram sa ulazkom. Šta to znači? Nemoj da napravite korak, pa da udarite kik, nego sa približavanjem vašeg tela, vaših kukova, vi otvarite udarac. Pum. Udarac se gađa visoko, ako je low kick, ili može biti high kick. Znači, telo ide malo više u stranu nego u varijaciji s rukom. Kad sam radio udarac rukom, telo išlo frontalno sa rotacijom. Kad radim udarac nogom, telo ide na dole. Vidi kako mi glava propada ka stopalu. Ne samo što izbegavam njegove udarce, nego ceo torzo dodajem na ovaj low kick. Dve segmente. Blok, eksplozivna reakcija, prenos težine, udarac, sjas. Ok, možete uraditi sledeću varijantu, možete uraditi i ovo. Da uzete 2-3 puta, možete uraditi i ovo. Bitno je samo da taj moment njegove destabilizacije pri ovom bloku vi osetite i iskoristite za vaš kontranapad. Znači sad radimo samo nogu, jedan partner baca kik, partner ja blokiram kik, ulazim na stranu, rotiram telo ka podu, završavam low kickom ili high kickom. Ili u trećoj varijanti, iz 2-3 koraka završavam frontalnom ili kickom.